hakata ka jingha ka jong blay yaw ni brio shakani ka perthai habo blay la pha ru lembat ka mission ka jong lem ru bat kam ju kata ka vision ka jong blay ha ka jing ka jong labau ni khna ularang he dang sam la poi shaka jinglom samla ka jong ulayo on buli ka ni ko ka khat nak tin ka jong blay kata ka de na mathias lang bar bukra dekat bakal kendai balar phau ka bong kam ni Nampak katakan tu khi dalit ngok mapi tu pelong sendran ya kibrio baro dapat baptis seki ha kerteng ke jong pa barah ke jong kun barah ke jong mutsim bukoi dahikai yaki ban sumar ki baro kat kibal hukum yapi hakmi ru nga ngalong ringkar bapi halakasni hado ka bawai no ka perthai ban habau news ubrio habolayo ban puli ke katin ke jong le Keladan kecing stik kadonut ke jong. Keladan kecing ta kadonut ke jong buang keladai. Kini kedekat keladai nam ta jonga. Ngaru ngan syakri yau blai. Umpat sutu sutau itu commission kata ke vision ke jong blai ke dream ke jong. Handai ulah simpat kata ke rai ban syakri blai. Apabila sedang ban syakri blai ulaya kalanti ya ke ban syakri try ke jingkiman. Kalau dang ya kipor, lau pusam berki ulah dapat kacing kiman kacing keju, bola yo sakri ublai, handai puse, kamsim latip, bah kacing kiman ru kadang lang kacing susi, bah habau laya ban sakri ublai, ulah kelalong kum jatha, hey bola sapen susi, hababun kibrio, kian kibrio kila nyo benyu, lasakan tag hababun. Kibah yang hasam hababun kibrio kibai curi tau gilas dang ban kentat yu kila pensusi la penmong yu la bun sien la jau ki umat ru handrai namar bu long ubrio baslur par baklan kumujatha abu kun mau padi ni kowe di tribe la jidu la bun sien la ya hakajing sakren ben handrai u om betang ni kentien yanga ban ya kalau ngajing menjoy bat banem kalau ngres bola simi karai berlong ko bupol ke ngang syakri bi try la jagar baja ke jim jonga nganiang ya ka ban syakri yau blai bat hakani kapor kani ke skit tu bagi ong hoi kani ke skit bagi dang syuak bagi dang konkret mentan ni hang ni bat kani ke skit ji sha ka real life ka event ke baja ke jim jong wei brio botau brio apa yang amban sih hapunan kamu ubrio hari jisa ide ibrio ide ngakaran lalu mereka di Shillong Pastor Bantei hari mentang kasih aku antar tepi baru kadai kesikha jongi Barkani kalau ke surprise mau berikuah benai Pastor ublei lagi cisai Baglalong saya tahu syakri play basisha baslur bayai ni aktin babat aktin bayai skam aktin basisha ilasai shibun kisendran bat shibun kita ke kicing kai na aktin kijong play dayo besai babun ba kibrio bakal dikapor pastor yang kalian kejongi bakal dikapor kalian jongaro apa penong ai today di pastor iki baro pilale dalong kejingku yang kejingem kejongi bibi bakal dikapor apa penong ini happy birthday pastor play dan berkui ini baru try sudah ngerti ini sudah kalah ini tak kurang kejamu but kejingku kejamu play kan jauh play belakang play kan tapi ini dah lagi khmat iki jingkulan kejamu pun pendek agak jingku kejampi kita buan kita keren bahan dikapor ngai IT pat sikte badan ai barang ya iban ai kejingkulan ini kapor Maso sedang pasang keren bagi umat kita jauh dan sekuen dah betang di sini. Ban ngayu syai tra ba kumbatin jo tra ko kini di sini bo tra labu bagi wan beni lihat keman ni wan beni syat keman ba ngayu syai tra bo tra da sai komuni syakri ujang uba penrit pada ba penrit utra la ketio ba nganget babun mengi bidan hari kejaka iyo ma di kejing penem di limba uni syakri jong tra belapan kamu hak ketin ke jong tra ba kumjuru mga ngayang ni di nama ji pastor ba abang asnap ya ke jingkran ke ji pastor kalakta nga ba kalapan kala bumud nga ba ayo ma di ke jingpenem ke jong tra limba jengi ba takada ngasong gamla syu ban kontrol kita ki umat ki jong ai sidir
abang so kemen bani wa bani kemen lang bat I akan dikasih ka jungi bat sisa kumaktin ka jong try ka long na Jeremiah iwaisan bau try na rumah patulong uang ala itu na rumah langdan po akpo uang ala penkentang uang ala thung ibe malong to noi thun pa jong kita rio bat sisa pastor Shillong sisa to noi thun pa jadi jatuh ribat ni berbuat nak ni dan di nama jom fi pastor di nama ba fi penred di nama fi penkomo yang ketin ke jom try ban iwan hang ni ru kung siparang ni dan ni kecaka iwan ban recommend yang ni kesingi ke jom fi pastor ban kung ketin ke jom try kau nak sam kena pui dekat bakat saw nomor ba lai tu yang nomor ketangan ben emu kan kentiu yang kerteng ke jom sejrong mabola itu yang tak keteng ke jonga macam siapa pastor saya itu yang keteng ke jong try baru try ulah kentiu yang ke jing ke jong fi ban angin unang kentiu susu siapa way ke level ke bau dan nak tak ke jing ke jong fi nak tak ke dengan ministries bagi nak nak sisa balong ke jing ke ku nak ke tang keteng ke jong try kibro sibon pastor boleh nak ke ku fi hero try hidup tak just komen ke background bakum ki ku ke jong try dia bersyakri ke keteng ke jong om tanggung tang Niyo man lek ben la ka si man. Naman ka si kajing pastor. Sisa ngamnut ban yang kumne, ngamnu ban long kumne, ngamnu ban kran. Ngam dadai negdi shek jo try pastor Bantei pastor Bantu. Negdi si pastor dak mesti musngo. Masuk ban long kumle si bone jing le ha ka jong pi ka ji kai ka jong pi ya ka jing shakri ka jong pi ya gilang baro. O ka ban ni ka po man ta. Na ka jing kumle ba ka jing khu yu pi. O ka ban pulin ka keteng jo try ka po. Nangis kembali ketinggalan kecil kru baji kaya gilang baru. Kalian try bagi pet bagi kitab Jeremiah kalau nang balai terkot berkesan kau ni. Bahkan ayat ini kena ablang beron bakat kum kau donor juga. Besar ayat ini dah jintem. Yang gua sisa, boleh saya kumni syakri jumu. Bukan dua lagi jaga jengem. Bakum kini kesim kalau kasih bakraw nak tak kasih jemi. Ngiyo banyak kenalan hari kasi pastor dah mesti bersama ke khui pin ke pon ta Apa seperti pastor boleh nak berkuih pi. Right try. Amen. Dah syah kapun kemau dengan mereka. Tukar nak tin ke jong boleh. Aku kena kesini. Ya pada pi pastor nak samar paut ke sapsau. Heba pin boleh kong. Paut ai kan yang tak kecil kuat juga dono jong pi. Buat pendep yang tak kecil berkat. Nak bantang jom hiken ke bapi berkat. Na sisang ibaro idan hangni. Di tangan ko way namar mo nakalian jom Potternet Iwan akan ikapor. Iwan Syekh pastor barbor lagi jingkia kijingket kijingkuslai kijingpang di jongi ken. Nilai ahmad ke jongi yang berpendam melodi. Bagi kimi baik. Bagi pastor in pintuai in kerku yang ni ke long yang long sem ke jam ke jong ikan. Ni baro ni angnut yang ke jing kerku kan. Haba ni jiwan hafat ke syakri ke jong trai. Pada sisa hari ni semua komen pat company ke sengi kan. Iyo yang ban kerku pat yang kini ke syakri ke jong trai kan. Namar ba de sisa ke long ke jing kerku ke bakraw. Nak ke mata ke jam sengi wek wek kan. Ba khamta menga sibat lenga sungtu pat nga ayubha mo man ba kasika nga pastor pan ke sengi ke wek wek juklet. Yang ikan, yang kawan wish kawan kerku yang ikan, bat kumpulan kalat pengurusan ranjung ini kawan yang hakmat jumpi kawan kerku pi pastor, Malaysia udang kintiu pi ka buram ka jungu kan langai tension tak hakmat ka jungu. Hey, kene ka wei na jia sngo ni pastor, ma ba ni nana ni jia sngo barang ke jengang no jeng pastor. Ke jeng perkhat ka jungi, ditang ka wei. Yang kawan penyar kan yang gospel ka jung try. Ditang ka wei ka jengang no ka jungi. Pada sisa pastor kata jingang nut ke jongpi utrai no yang mendap ke jingang jongpi pini mau hiju ang nut pastor di million bakin kelah membuat mengingat kata ke jingpa ke nut ke jongpi utrai un pendap kan hakan ke pertai ke nyema ngingat kata ke jingpa kap ke berkat ke Potternet kan long international amen you right try ingat kata ke pastor play no ke TV haga burong ke jengi pastor bagi kerhui pi ni ke por bat ikwan wish ni poro sikha kawa kemen ba basuk pastor pi ni ke por na shop pi ni ke por ya pastor ni ai iban ni ke por pastor yang dia mau masuk semua siapa kuma pi mau pastor long siapa parla
Kanu ni kebangi kuat man keren ni kuat man ni long very free man keren man pi mo pi dan kejadi ke bejan ni buat ki rang ba long ba ni ki bagi barang kena long kena kelum mai go pastor ba pdw pastor ba recognize he gives jengi ba pi yalam leti yang he gives jengi pi kloi man promote sumo play na ta to play na kerkhui am ministry jam pi angker kui pi na yaw jika jika khulis wa pastor Happy birthday, Pastor. Menen kesini kadang ong, tapi dia pastor di dalam curuan kadang ong iki parlok barok berkisemran ong di pastor dan isamlah. Renel. Hoi. Berkat kapor kadangnya di pastor katai dan isamlah. Amen. Maka Bible kau makin lekor agak kertas apa kan no? Hah? Abadang? Dari katai pastor idang nak makin. Ila syakri yu try lah bun snem hari dapat i pastor dang isam lah amen but kani dia kesri ke bani kemen i pastor doang ini dapat ya keterama ngagai i pastor lah yu i ya keterama but ngiangu yu try nam tang ni kesri but hang ni kesri nungkong ngiangu yu try là hang ni galong yeng la ai yo ni khon but hang ni go por ga kwa nung kong ban khot om ye pastor hang re ye ikime jeng pastor ke long mala kun khu ga po ga jong pi ga khot ye me hang ni go por in one chani stage par ga ngai kani di ngala manong hakani kapor ini di tai brio bo play ula kurku kani bilalong ketau jeng jingger ku ho babun sir haki babun benta ke don ke jingele andre ni I know you play nam tai me be yang scam bal lau khon but namar ba pi yang scam na ong pi daki lakmut ki brio ki oma jingger ku ina ji bapti dan dak ji ke dak ke pon por trai na ko ku pi ba pi yo kumuni khon ken u balong ga dao jong ka jing ku ba bon ki pau nam ha ka perthe an re i pau nam na ka banta ka jong play ken ha ka ne ka perthe amen kini kita long yeng kejong i pastor badan baro hakane ke cakang ina staf ti bajam kan ba i pastor i daman sini cek mat ke shisha asu tap tak cek kemen tai pastor mo Pastor Bantei nungkong ba wan aga long yeng jong ka Potternet mo nungkong Pastor Bantei mas pintu but nga aingu yo play nanta i Pastor Bantei ba ilongsha ibayasha mungkin ulai ko ang nagi Hebrew kalau nong halal dak kanyo tu pun ko ngo ilagi te haki nong yanam ilalong nong yanam ba ulai hi la thong i ba kum bakiru ki dan ka jing ie ka ba shisha ka jing jong jisu ka jing ka jong ngilang baro ko ulai shi pun basa hadane gasngi sha klem dor lang gumne kilai ai surprise sha nga klem dor ne ki mi na die gigi baru ni, asyik senang car ni orang orang nak kan, kalau sih sop ngapi buat dia pastor, ngak kalau mau ni lek ni, ngayu you play nam tak kecik ni jampi baru, kalau yang lain seperti nam tak jampi, dia kecik ni jampi, ya ka download ke jampi nak kawan tak jongan, banai you play ni kapor mo, yai mai baleng ba chongi la khai nga sekali ke perthai padai lari lapsal pecah mai ni pa o im dan shu yai mai ke plesibon na ka banta fi la khai nga ba na ka banta lari la semar nga do dang rin rai ngalong gom ni ka bangalong ro gadai ta ke jing khu ke jong phi ba da ke jing le stop ke jong phi ba ro plesibon mai te plesibon ya phi wei baro nui pastor
Nampak gini kesenangan baru. Cisha ngadap lagi cingkeman ke bakrau. Nama arba piadan lang ada ni ke family. Piadan ada ni ke longying jong ke Potternet. But ngasno ba ini ke longying ke bahe bah. Ina isi tapti should try. Hallelujah. Badangan. Ndai tahan ni. Ndai ni ke longying ru bandan sebab cikut. Amen. Hallelujah. Ina isi tapti should try kata. Bagi nak semua komen kata. Dan jimen toy bagi Shillong bahaying tangan ke do. Dari ayo bagi bahaying ke jong om tang ni apa thai. Rewat chulu bam cikut ru. Amen. Kublai sibon ni kecing leh pha kecing fi kecing leh sibon kecing fi kecing tin ki besong spy kecing fi kecing tin sisa ki badan ke don melak ban siu melak ban ai dah ke don kublai sibon ni fi bar kublai sibon tran ke tu fi Hari ni kapor kamnon ke ba ke kantin ke ba crowd Andre ke ba crowd tam ni kamnon ke gift ke ba crowd ni lah bana Andre kata ke kam crowd ban gift ban ke jingai jongi kare ke jing duai ke jongi bangi ngin duai nam tai pastor ke ngin duai bagasnam ke jong tuai kan tap ni ondang pendapi da ke jing sta nong yalam bendap da ke jing sta bat kumjur ngin duai kamet ke bakot ke bakia ke bat tuai udang kentiwi dang yalam ye badang ra ye kam sejorong shu ke ban le ya kata kamon ke jong belai ban pendap ke ya kata kamon ke jong belai ban nginget ya kani ke wero ba inlong itai brio iba penni ya ki babon ki syakri ki jong belai ke oi ialah ya kaban penkelak babon ya ki babon hadai ban besar ya kita ro dan kamban say ya ki syakri ki babon ni dia doai lang hang ni kapor ya kata mau try udang ikut khu ba udang kan tiu ya iken tu ni dia doai hang ni kapor man kapor ni doai tangi kapor tan hang ni sing ni doai na ka bantai Pastor Bantei dan kalong ye ke jong i bara ko we ke tu ni dia doai lang hang ni kapor ni kene lang ya lagi jong ki ngan ke pat ki sunran kinwan begin bukti halor Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor Bantei. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless Pastor Bantei. Happy birthday to happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor Bantei. Happy birthday to you. May God use you. May God use you. May God use Pastor Bantei. Happy birthday to you.